Kakong Trinity Saioo ko playop Pdiang ya khusnampat masiri na Presiden Kari India Ramnath Kovind menha ka pratarik unai wieng arajar apuai kaliop Pdiang ru ya jimpun ko burom lenti na du gauti hadu ke benta bukut Kariboy district ya kani ke jimpun ko burom haki khot ka hills from a union na ka district haki benta bapher Kakong Trinity Saioo ka de bena Janta Hills kala syapen ko burom halo ka sinjam jongka bentau du praspa tli ki self group bathung senrai wa paunam ubalatip ko senrai la kadong kani longkmie kelas dang ru rengkat ki praspa ngut kinong rem kebalas dang ya ka young scam spice society kadai ru longkmie ke balong ka lenti bak sarkar celah ka sedang ka kala kadong turmeric mission kum kada ka jingkemen da sungu ki kong londa ka nam tam kadai ka sini menengkong bak kinong rep kiyo ya kane ka bot ka bah tam na pesan jugrin dia bat ki bok bat pinang kiu seprang bat penilam ru ya kinong rep ka tan ya ka bingung ka kubre tak ai buat nu tahu dah. Dah sundur. Isar in sawandra aja kinong rep pe habu rumbang gile kum to ha unsneng gile kum to mar balai firu pikmen. Firu pikmen ni kena kubuan na kemen bak sarkar kan supet khmat sini. Mo wala da isari dono ko wesentia ini ki don ko bor bani kontak kan boy district na kemen bo play unang ke se gitu ku to wa ni ki ko rep ko kami ko wa kia ingin dia baha emit yang kerja di way what slow rem ni dia bingung rem ini semua serong sang kesini dari sini ngai ngalong ke surau dia ngalong rem dia aku beli sibuk ni kecil dia lagi tapi itu baru istimewa PPI kita nasional di balong kata kesin kejengim mo kiu ha kejengim nang he kita san ka kam sekriu bleh ka kam sekriu briu mana ka kam sekri ke yang desem ka bang rep ni riang ka bangila ka bang kinti ke state ni kinti tang ni besi bon